Assalamualaikum, hürmetli avtopritsep ixlos betlari. Bugun 16 dekabr 2025 yil navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Bu pritsepimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayoni Oltingul ovul fuqarolar jiyinida bo'ldi. Bu pritsepimiz to'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsak, bortlari odatdagidek 3 mm'lik qalin lislardan islendi. Grillleri 3 mm'lik qalin lislardan islendi. Ramalari 6x4 2,5'lık kalın profillerden islep verdik. Tartarlarında 1 tonna 600'lük kalın zamokları koyuldu. Parkoplarını ornatıp bergenimiz. Elektron montajlarını besplatno istep verdik. Bortu 40 santi, ограждениесі 80 santi oldu. Resorları, traktorun pritsebinin resorları 14'lük balonlar salıngan. Astı poltaqtay oldu. Bu pritsebimizдің materialların ajağımыздың өзі әкеліп берді. 2 milyon so'm қолаққа іслеп бердік. Ажаға прицеп мақұл болды ма? Maqul pritsep, ajayip. Жерге соқтырғысы ұсыныс етемен. Өзіміздің ауылдың баласы. Уже ауылда тұрады. Алтынкөл ауыл паралар жиынына дейсі. Рахмет Наурыз, қолыңда көрмесін. Рахмет, астына самал есіп тұрсын. Прицеп іслеп шығару мәнзіліміз Qoraqalpog'iston Республикасы Qanliko'l районы Oltingul ауыл fuqarolar жиыны Qo'sha ауылда жайласқан. Телефон нөміріміз 88'lik 059 21 01. Осы нөмірлерге звонок етіп байланысаңыз болады. Сау болың, саламат болың.